Hakuna. Zonza na Nzambi, excusez-moi mes frères et sœurs tout à l'heure, aimé kumalisa, aimé s'arrêter. Zonza na Nzambi yange. Réponds-toi. Réponds-toi. Ce qui se passe dans ce monde entier là. Il y a qui n'a coupé ça, il y a ça beto bassine parce qu'il y a qui bassigne. Beto kulala pungi. Il y a coupé ça beto bassine. Il y a interpellé conscience beto. Qui wapi qui sika beto qui na kuona. Qui sika beto kukatuka. Tata Nzambi mekunuana na tadisi nange. Mais nuana diaka tela manayandi vanda la crainte ya Nzambi nange. Vanda la crainte lutedomo zola crainte ya yandi persévérer. Persévérer, patience. Nakati na Nzambi ya beto. Beto mekumana tangu ya pasi. Tangu ya kana beto ya kulua ta Nzambi fe. Tangu ya yi. Pasi mingi. Pasi mingi bapangi ya munu. Beto kulua teno kaka Nzambi. Nzambi ke kubika beto ve. Nzambi ina ke kukwiza kusala mangitu kulu. Nzambi ina yani ke kubaka nge, yani ke kukuna kutula nge na place ya yandi ina nkina kubika nge. Ina yani kutula kange. Beto ke lombaka na Nzambi beto. Seigneur, laisse que toi seul que tu puisses faire ta volonté dans ma vie. Mais quand tu demandes à ton Dieu de faire sa volonté dans ta vie, ne sois pas pressé. Attends que le Dieu là, le Jésus-Christ là, vienne agir dans ta vie. Laisse-lui le temps. Parce que lui, il est le maître de temps et des circonstances. Il vient quand qu'il sait que là, c'est le moment de partir. Mais il fait que vous pressez Yandi. Yandi mosi. Et na tangu ina ke vandaka momo ya Yandi pe. Ngike kutala ina ke kukwiza la kati nange. Mpuila ina ke kukwiza na tadisi nange. Ya kusala ina ke ba mambo ina ke kubasisa nange na kati ni ba difficulté. Na kusala ba ina enke pevi ya Yandi ke kuza kuluata nge. En pevi ya Yandi ke kukonjure nge. Toi-même, tu vas même te poser la question. Mais wapi kisika me kuswa force ya. Wapi kisika jambo yake na kukatuka. Peut-être pour vendre kana mayindu ya fait. Même mutindu mayindu yake na kuiza na kati na munu. Et puis nyos ngeke na kusala pe, ngeke na kutala pe, yake na kuvangama. To ngeke na kona kusala kisalu, to yiki ngeke na kutala nyos yake na kuvangama mbote. Yina nge vani penser même pas na kati na lusingu nange que toi tu pouvais faire ou bien que vani zaba même pas que nge sola kuvanda que kisalu nange sola kusala ya to kimbevo yina vani nge lela kuniaka to peut-être nge vandaka incapable nge vandaka ba difficulté totale. Mais c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit, commence à travailler dans toi. Yandi mosi moku sa kubaka position yandi masi ku guidenge. Yina beto mosi bantu ke kubaka ka ba choix yina. Yina ba choix ya beto mosi nza bantu yake au contour yake ça beto ça kaka contour. Beto ke contourner kaka rond-point, beto ke futu kutia kana point de départ. Pourquoi? Parce que yina me kuvanda yina kaka yina me kuvanda luzolo ya beto mosi. Ya me kuvanda luzolo ya tata ya beto Nzambi fe, mais luzolo ya beto mosi. Et yake kusundi la beto ke kufutu kadeka na point de départ. Beto kulongoka na kuvanda passion, beto kuvanda beto kuvanda vraiment ku persévérer, ku fatiguer ve. Na kati na tata Nzambi. Abraham vandaka na 75 ans, na tangu na tata Nzambi mikuza kuzozana na kati na yandi. Abraham ngifati kukatuka na mbanza yayi ngina familia nge katuka na mbanza yayi nge kuenda. Abraham kutelema kanifandiki na 75 ans. Yani mukuzonza na kati na yandi ke muke kubenir nge, muke kusala nge muntu ya nene. Ba roi ke kubasika na kati na nge, muntu ya nene. Me yina tangu yina yani fandiki na 75 ans. Elle me kusa kumunikila jaka yandi yani kumaka na 99 ans. Elle me kuvanda combien d'années? 24 ans ya muvimba. Na tangu nani kusa kuzonza na kati na yandi que muke kusala nge, muke kubenir nge kuvanda mutu ya nene, muke kupesa nge ba roi ke basika na izu ya nge. Mais après vanda kana ba complication na yani Sarah yani kubuta ve. Mais la 99 ans elle me kusa kuzonza na kati na yandi. Ndinga teti na kuzonza kani Abraham na 75 ans ke muke kubenir nge, muke kufulusa mbanza yenge na kati na peuple yene muke kufulusa. Mais Abraham na Sarah na tanguina baki na kuzwa bana ve. Yani muke traverser jusqu'à 24 ans
bazani ya mingi animekuza kumonikila dia kana 99 ans yina nzambi kuzonzaka ata yake na kudure mais lumière que kumonikila kaka toujours yina nzambi zonza na nzambi yangi que Dieu dit quelque chose dans ma vie. Prière en que tata nzambi, je veux que tu puisses dire quelque chose dans ma vie. Il suffit seulement de dire quelque chose. Nzambi kuzonza diambu na kati na nge. Lusambulo yenge tata nzambi yani kuzonza jambo yani kuzonza jambo ela ntango nani kuzonza jambo na samtiellement kuzonza jambo ina yake les spirituel mais pour que les choses là ya kuiza se réaliser la katina charnelle mais toi qu'est-ce que tu vas faire c'est parce que Dieu t'a donné la promesse parce que Dieu t'a dit quelque chose que toi tu vas rester là les mains croisées attendre que Dieu puisse non nakati na lusambulu na kulomba ke tata nzambi yani kupesa ke santé na kulomba ke tata nzambi yani kupesa ke ngolo na kupersevere nakati na lusambulu samuti na ntango ngeke na kuna kusosa pe ngeke kutelama ngeke kuna kusosa kisalo ngeke kutelama ngeke kunwana na kusosa wapi mutindo tata nzambi ke kubua bana nge na yini yani kuzonzaka yani ke kubua bana nge yani ke kusala mangitu kulu samuti diambu yana kuzonzaka mais c'est parce qu'elle me fait une promesse que toi tu vas rester les mains croisées. Mais non, c'est dans la prière de rappeler ton Dieu à toute fois. Promesse ya yandi na kusoza la katinange. Yani ke kunungisa yao. Mina tangu na penge sike kutelama, ngeke kuna kusosa kisalo, ngeke kutelama, ngeke kunwana, kusosa mutini ngeke se sortir. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mes frères et sœurs, actuellement elle me comme trop facile na ina kina kunata betu na mpukumunu facile na ina kina kunata betu na mpukumunu yake très facile na kuzwa yao na ina kina kunata betu na kati na mpukumunu na ina kina kunata betu na kati na lufwa na ina kina kunata betu na mambo ya mutindu yake le facile ela ntangu ina ngeke kusala ka jambo yake facile ngeke kuza mais qui me kusala mutindu ya qu'est-ce qu'il y a c'est trop facile ya nzambi que le facile ve ya nzambi ikele facile ve yani mekuza kumunikila Abraham yani kumala 99 ans yani mekuza na katina Abraham kalange tambula na matuala ya munu muke kusala nge mutu ya nene ba roi ke kuza basika na katina nge muke ku bénir nge muke ku bénir nge muke ku bénir nge muke ku maudire ina ke kuza ku maudire ina ke kuza kusala nge imbi tambula kaka na matuala ya munu mkisala alliance ya munu nange na beto pe na tangu yayi beto kutambula na matuala ya nzambi ya beto kutula nzambi ya beto na priorité beto kutula na tima nyonso nzambi ya beto na kati na priorité beto kuluata yandi mutindu bikuti ina bikuti ya beto kuluata kana kati na nzutu malgré kutambula pasi mwana nzambi toujours pasi kele mwana nzambi yani na kuvanda veti yani kutala pasi ve mais fonge kufietkisa parce que tu as Dieu en toi fonge kufietkisa ngeke na nzambi na kati nange c'est normal parce que ngeke na nzambi na tangu nange vani kusambila kave ngeke kutala que tout allait bien il y a personne qui s'intéressait de toi il y a personne il ne venait que suivre nge à la loupe mais il ngeme kuzonza ti ngema se kusambila he bantu nyonso me koma mutindu ngema se kuzonza ti mais quand je priais pas Dieu j'étais bien mais oui parce que maintenant tu as la lumière en toi tu as Jésus-Christ le tout-puissant le créateur en toi nina nani kezolange hein bapangi ya kaka bapange kaka sika ila ngeko tala wabantu ya kaka ba camarade ya kaka bazola kaka tibeni no ben vana na même pied d'égalité mais kalangenge makubika ba kalangenge makusoza ti munu mekubika beno masiku kwenda kusosa nzambi ya munu ni kuna mindondo mekubanda na fiyange ni kuna mindondo mekubanda ni kuna ama siku basi saba mambo ina kina ndandu fe amesa ko basi mambo ile kana ndandu fe milangi kalangi kina tima ya kufi tima ya mutindu yeke kubona mpukumunu ina ndeke kubona mpukumunu ina metala nzambi yange c'est Dieu qui t'a créé Dieu qui te donne le souffle de vie quand tu te lèves le matin
celui qui te réveille, celui qui te donne le souffle de vie, qui te donne de l'énergie, qui te permet d'aller travailler. Ce n'est pas eux. Eux, ils sont là seulement pour se moquer de toi, pour te donner des noms. Mais toi, en avant, parce que tu as Jésus-Christ en toi. Bayamana bokolwasi bana nungisa simba kimbangi kyambokolo yo maketi keti meno lukatulanga mo minu kyasya malusimbanga kyo o sambile sambila kaka muminu vutu akuyituka kwase o sambile ambila kaka muminu vutu akuituka kwase oyisunungisa bafonga wakuwe bawakula mumoko makuwe osibazakalanga muntabazajise vubakota munkembo memyo o sambile sambila kaka muminu vutu akuituka kwase o sambile sambila kaka muminu vutu akuituka kwase oyisunungisa bafonga wakuwe bawakula mumoko makuwe osibazakalanga mutabazajise vubakota munkembo myamyo o sambile sambila kaka muminu vutu akuituka kwase o sambile sambila kaka muminu vutu akuituka kwase sambila mvutu yange yake kukatuka na tata nzambi mvutu nange yake kukatuka na mutu ve na toto ve mutu ya toto lena kuyidika jambo nange ve kana mutu lena kuyidika jambo c'est parce que Dieu me kona kuluata mutu na samtian kuyidika jambo yange mais yange jambo yange kuyidama c'est Dieu qui viendra na kilumbu ina na talisi nange simba nzambi mumekutala babi mangu mumekuvivu mumekutala mutindu yayi yina vanaka impossible yina bantu mekuzoza me wapi mutindu mama yayi yandi mekuvuka wapi mutindu mais sans Dieu me kuiza na talisi na yandi parce que Dieu me kuzoza na kati na yandi que mi tombe à ton côté 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint mais tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants bale na kuiza kubulange nkuba bale na kusalange kayiki metata nzambi yani kutula kima nange siyina bakina kubulange yaki tata nzambi kina kubare yakina kubwaka kana zula kima ina parce que ton Dieu ange kubika ngeve na kitangu ya pasi nzambi ke kubika ngeve parce que nge kina kuluata nzambi malgré pasi na nge kina kubwabana malgré yina bakina kusala na tadisi na nge mikembo ya toto yayi ça va nous amener nulle part beto kangama na nzambi ya beto kukangama na nzambi ya beto kusambila samu na mbanza ya beto ya Congo beto kusambila samu na mbanza ya beto ya Afrique. Notre Dieu a besoin de nous. Notre Dieu a besoin de nos prières. Kintwadi nazola yake kusalaka bimbutu ya mbote. Kintwadi nazola yake kusalaka bimbutu ya mbote. Beto kukangama ve nambanza beto kukangama ve kaka na kufinga beto kukangama ve kaka na ba critique ça nous fait passer du temps na moment ina beto la kunyongo kula nyongo mumika na tadisi ya nzambi ya beto ni mutindu ina beto kena kutula deka pasi na kati na timu ya beto kubomdila nzambi. Dieu viendra faire notre pays alge tout la fumée ya mona na kati na mbanza Congo. Fumie ya mona na kati na mbanza Congo yina kekuza kubuta yina kele ya mbote yina ba pays mingi kuza kusuma na kati na mbanza Congo mais nzambi zola kutala balusambulu ya beto yina ke kumonte na talisi na yandi oui
beto kena kusambila, beto kena kudila. Mais pour lui, notre Dieu, c'est pas encore suffisant. Beto kangama, natadi satan zambi, beto kulua tanzambi ya beto. En ce net moment, il y a quelqu'un mingi qui n'a pas foi. Il y a quelqu'un mingi qui n'a pas traversé un moment difficile, qui n'arrive même pas à avoir le temps de prier tranquillement dans le monde entier, qui n'arrive même pas à avoir le temps. Il y a quelqu'un qui n'a pas si. Mais c'est Dieu qui viendra nous aider. De nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis que tu me côté dans la katina phase ya pasi ya, il n'a qu'à kulutila ya. Wapi jambu na mekusoba, ata jambu mosife. Bapangi ya mungu, ata jambu mosife mekusoba. Mais Dieu, il est là en train de nous regarder. Il est là en train de nous regarder. Mais c'est lui qui viendra nous aider à travers nos prières, à travers miongo kola. Il n'a pas de miongo ka. N'entendez ça dans Zambie beto. Beta kulutisa tango vena ba critique. Beta kulutisa tango vena bifingo. Beta kulutisa tango fait. On fait passer le temps. On fait passer du temps. Ya pamba. Le temps il a betu la miongo miongika. Natadi sa tatanzambi ya beto. Ko fiongudila. Natadi sa tatanzambi ya beto. Nakati na kudila. Nakati na beto sambulu. Il viendra à notre secours. Parce qu'il y a un nzambi na kuzolaka l'Afrique. Il y a un nzambi na kuzolaka mbanza ya beto ya Congo. Yani kukuza kutelmisa ntiku musu ya mona le 19 janvier 1947 na kati na mbanza Congo betu kumyungu kana tadisa tatanzambi betu kusambila. Dieu ne part jamais en vain. Nzambi ke zonza kaya en vain ve. Nzambi kana nmeku zonza jambu bele kukanga makaka bele kulwata lusambulu bele kutelama elke kutula fumier ya mona na kati na mbanza Congo. Mais Lusambulu, ya levo. Na katina ludedomo, Lusambulu. Kintwaji nazola yave katulombiji, Kintwaji nazola yave katulombiji, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusa. Baeto bapetelo bakalantima mosi, Baeto bapetelo bakalampeve mosi, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusa. Kuzulu jatata kakena mayamako, Kuzulu jatata kakena kindufuko, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusa. Baeto bapetelo bakalantima mosi, Baeto bapetelo bakalampeve mosi, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufoti salasananga mulusambulu, Tufoti salasananga mulusambulu, Tufoti salasananga mulusa. Baeto bapetelo bakalantima mosi, Baeto bapetelo bakalampeve mosi, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu, Tufotina tasananga mulusambulu. Nakati na lusambulu. C'est Dieu qui sait ce qu'il doit faire. Beto bantu beto zabata jambu mosive. Je sais que c'est très difficile. Na pasi ina kena betu na kati na bwala. Oh, pasi ya kulutila. Na tangu na mge kumana faze ina. Na tangu na mge kutalaka. Pasi ina. Mge salaka le tout possible. Mge sala jambu ya tatanzami na kati na tima ya munu. Samuti ya kuizave kusere munu na kati na tima. Parce que na tangu mge kumaka na faze ina na kupense ina pasi ina papange betu na kutala. Mena tangu na mke kutulaka jambu ya nzambi na kati na timu ya munu. Mke kutambulaka kimpuanza. Beto kusambili na bapange beto yine kina kuvive na kati na pasi. Beto kusambili na bapange beto yine kina kati na boloko kina kutraverse pasi yina. Beto kusambila nikuna beto sambule beto yinyoso na kati na force nyoso. Ata nzambi ke kuzonza jambu.
anike kuzonza jambo, anike kuzonza jambo. Matondo jaka natadisa tata nzambi bika tata nzambi anikuweza kupesa bitu masika ba frère na ba sœur. C'est pas facile actuellement c'est qu'on traverse, mais nous voulons avoir notre Jésus-Christ auprès de nous, notre Jésus-Christ qui va prendre contrôle dans nos vies, notre Jésus-Christ qui a toujours nakati na luzingu na beto, qui a toujours pris contrôle nakati na beto, inaka kubaka toujours contrôle nakati na makanda ya beto, inaka kubaka contrôle de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout, on peut rien faire, mais c'est Dieu qui viendra nous aider. Que c'est Dieu, il n'a que tout la fumée à mona nakati na base Congo, il n'a que fumée à mona il que buta il n'a kele ya mankitukulu, il n'a pas pays mingi kuza kusuma nakati na base Congo, parce que nzambi ke kuzonza ka jambo yaende mpamba fe nzambi la tangu kuzonza ka jambo na yani bele kusikila samti yani mkuzonza ina mkuzonza na kimpeve ya kumunikila dans la chair, mais c'est dans la prière. Samuti yina nzambi ke kuzonza dans l'esprit, pour que kuza kumunika na kati na la chair. Faudrait que betu kusikila na nzinga ina betu kukangama betu kukatula voanzi. Actuellement ce qui se passe dans le monde entier yakele ya voanzi, yakele ya voanzi menge. Est-ce que inga peke soko kota diaka na kati na mpukumuni ya voanzi? Est-ce que betu kusura kukota diaka na kati na mpukumuni ya voanzi ina wapi? Samti satana yanimekuzaba wapi mutina ngina kubaka ba makanda mingi, wapi mutina ngina kubaka makanda samti yanimekuzaba ti pasi kina kukota na kati to pasi mekote le monde entier, il profite na kuzwa samti ngina kupesa ya facile, ngina kusala ya facile ina kikuna tange na kati na pasi na kati lufu asinge meko kubangu kave moyo. Mamenzambi malma ben batko, mamenzambi malma ben batko, mami Yesu sale mumana jibundu lumbondo mumameme, mami Yesu sale mumana jibundu lumbondo. Ah mamenzambi malma ben batko, mamenzambi malma ben batko, mami Yesu sale mumana jibundu lumbondo mumameme, mame Yesu sale mumana jibundu lumbondo mumai. Amenzambi mama ben batko, mame Yesu mama ben batko, mame peve sale mumana jibundu lumbondo mumameme, mame peve sale mumana jibundu lumbondo mumai. Jibunja Kongo mentiri kulutunga, jibunja Kongo mentiri kulutunga, mpeve mentiri kulutunga, jibundu sale mpeve mentiri kulutunga, jibundu sale. Mamenzambi mama ben batko, mame Yesu mama ben batko, mampeve sale mumana jibundu lumbondo mumameme, mampeve sale mumana jibundu lumbondo. Jibunja Kong mentiri kulutunga, jibunja Kong mentiri kulutunga, mumpeve mentiri kulutunga, jibundu sale mumpeve mentiri kulutunga, jibundu sale. Mame Yesu mama ben batko, mame Yesu mama ben batko, mampeve sale mumana jibundu lumbondo mumameme, mampeve sale mumana jibundu lumbondo mumameme. Jibunja Kongo mentiri kulutunga, jibunja Kongo mentiri kulutunga, mpeve mentiri kulutunga, jibundu sale mpeve mentiri kulutunga, jibundu.
Ame Nzambi manwa ben batko, ame Yesu manwa ben batko, ampebe sale mumana, zibundu lumbondo mumanene, ampebe sale mumana, zibundu lumbondo mumanene. Anana ine silila muisu. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Mimi ukweyumla memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Myok mi ukesala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Mis mi uketala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Mimi ukweyumla memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Myok mi ukesala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Mismi uketala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Mismi uketala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Myok mi ukesala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Myok mi ukesala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Nzambi akuyulu siku zonse nizosukubatu banayirika. Myok mi ukesala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Mi ukeyumla memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Myok mi ukesala memena yirikmyo uvula mekunwansa lomekangimyo. Matondo jaka ndika tata Nzambi yani kuiza kuzodia kamasika natalisi na beto bantu beto kusala Nzambi beto priorité ya inza ke kwani na ndandu ve luata Nzambi nangeni makedika Nzambi na tangu na betike kusambilaka Nzambi ya beto mambo ya Nzambi na katikati na bamiele ya beto. Mambo ya Nzambi ke kuza kusukula ke nettoyer ba puta ya beto. Mambo ya Nzambi ke kuza kusukula ba salete na kila kati na beto e kuza ku nettoyer ba puta ya beto. E na tangu na betike kusala ba prière ke ba traitement. Samti mambo ya Nzambi ke na kuza kukatula ba salete ya ke na kuza kusukula kana puta avant ba kutula ya traitement. Baki ku nettoyer ke tete samti ba kutula ina kile traitement ni mutindo kile mambo ya beto ya Nzambi. Mambo ya Nzambi pe ya kile traitement na ya kile ina ke kusa ku nettoyer ba puta ya beto ina ke kusa ku katula ke kusa ku nettoyer ina ke ba miele ya beto samti na tangu na beto ku sala ka beto ku sambila ka tangu nyoso mambo lusambulu ya kile traitement lusambulu ya beto ya kile traitement ina ke kuiza kusala ina kusa ku penser ina ke kusa ku yidika nyoso na kati na beto ni lusambulu beto kutanga ki bibila kutanga ya ouve parce que tu te dis que oui comme parce que ça faut kutanga ki bibila mais tanga ki bibila na kati na mpuila nyoso tanga ki bibila ngina kati na mpuila ila ntango ngiki na kutanga na kati na kimpuila na kati na zola na kati na mpuila ngi kutala pe Nzambi ngi kusa kusonzila ngi jambo na kati kuna matondo jaka tata yebeto Nzambi nkusa kuzo masika nkembo mayangi nzutu masika na yanji. Par ton nom puissant Jésus que je te remercie, je te bénis, je te rends grâce encore. Amen.